Nu, vai tēmē tādas? Mazi būt vai praverēji Sigit un tēn. Jā, labs prāts. Nu, adar, tai nosni vaida. Sigit un angani. Jā, Sigitam. Tad es estan покарвиес валенснан, тет kā smērjons. Nu, interesanti bija, kāgim šan Angstainan izpālas un stan Klautlan, kai, nu, arviskais un Klautlan stā prīpāla ni ter Angstainai šan dēnan, arviskai prīpāla dabar bētam, kada nas prītam per jauns, nu, bēs tā bija покарвиес валensnā. Pakarvis Vansnas dienās, tas pagans mēs būtu vai nitkaidin seitan sen stan dēnan, be Klautls palika en automobilį. Nu, tai va, praverēji izreizin gerdartan, kai tu turi van stavidin istorijan, begi, nu, tai nuzmanis nevirst paprietusis. Jā, zmanis turi paprestu. Kas bei? Nu, tad, jā. Bei stavida situacija, stavidas pavystis, kai gladis neįmons svais Klautlans, svais automobilin, be pansdau tans jau nimazai atvertan vartelins. Kiten dēnan. Stazentli šandēnan Angstainai atvertan niką nimazai, bet tada mes abai per gubusis prie automobilin, be pagausis atvertan automobilin sklait Klautlan. Stazentlis sen stans pavystins, kavidin, tu įmons tai būtų. Stavidins prie palingins pavystins, prie pervaidins, es ir nevaida, kas ten bija. Peilis. Davai peilijai. Es atminījums, kai kariusnā turi einen iz reporterijan stāst peilis. Ten esas peilis. Šiandien mes turime ir dva peilijans, kavidai mazingi gerdot un digi bei reporterijai, kad analizija mes automobilijam. Votini mazingi kerdytam kirken. Aš teja katilatinu kirdi. Tad zentli baitėte, kai zurgis stundin mes ten stalyvusis bandavusis, bejenvangan jau numans įspalą atvertun sklait Klautlan. Tetes atgalvuns atvartinuns tam svais Klautlan. Stavida be istorija. Be kada nas atgalvuns Klautlan, as izjavuns, be stai pedrivuns ant dangun, pedrivuns zentan, be pedrivuns ant saulin, be zurgi saulin, be stavidan debikan skrytan, per vadinasi stabilitan galo, kaipgi ten ar viskai. Mali būtų. Kad ant dvai saulin, mazingi vidatam, angani. Nu, en pagausnių, be saulė, be zurgi saulin, be debikan skrytan. Skrytan. Be iz pausans, meni per vadinasi, į kaigi stavidas saulis. Ritavingin, kai angliskai, tenai turi emnen per stavidan fenomenon, per vadinasi asta saulis sunjai, sandog, saulis sunjai. Nekirdivuns, nebekirdivuns visas tam? Nikada. Tik vidin tėjintų kvaitai, zalien anga kirsnan. Tai mazis ant maisat, un zalien ant kirsnan, ka nika pridėtum dabar, ik turi.
Tad tas asglaudainis var vingin. Da. Bez zentli talise vas padarījuns en dangum. Bet minījuns stan angstainiskan istorijan ez glautlan. Bet dabar minījuns istorijan ez stan, kaigi mes visai nebējame en pakarviu. Bet bijmēruns maz būt vai praverēji. Visai mans jātvai en prūsan. En stan pakarvies Valinsnas deinan. Bek nekas ten turīt. Izmestums vaisa Klautlans. Izmestums vaisa Klautlans. Dar Klautlis stipriai ką? Nu, es nevaida, tu pagavons vai ketveizi Klautlans. Nu, tai... Nu, jā, es tabai pirmā pavis šiandienan, ka vida numans preipala. Be mes zurgi einen stunden, beimai ens segi tais, ens ten Arviskai keli esat minėsi, tai stven en stesmo lauku, en pakarvies Valinsnas lauku, asta visadan panu. Panu. Dega panu. Naftas pagan? Naftas pagan. As nesparts vaida, kaigi technologiskai per ką ten eimams turīt un praverus taidinis pavystinas. Vai Mazingi. Be kadan jasai pastampintin, tu mazi ir nevaistu nezistam, kvai ast pakarvies Valinsnas lauks, atreik padaryt un stasti kaigi pamintlan, kaigi prabutis kampanu dega, Simboliskai stavidai naftinikai nevaida, stan katinai įsigyvusis. Mazi būt vitinai vaida. Vaida? Yeah. Nu, mazi būt vaida. Nu, aina vidan tinėjimans pa technologijan praveru degintun nafton, tai tas nevaida katinai įsigiai. Nu, be aina vidan, kada nas jau vidai en dangu stavidan zentlan, sen saulen. As teraidan pamerisnan jau turėjai, kai stast ka nika laban. Be pakarvies Valinsnas prats ast ebvare, stavida deba ebvare, be stvenas arviskai vidai stan zentlan, sparts laban zentlan. Bez to vidu pavis meni jau padingam. Be mes būt vai jau ainut ka vida preslē ast, ezistan istorijan sen Klautlans. Begi ik prastai turitun suban stan istorijan, kaigi mes bandavusis izrankytun Klautlan, stai kaigi neturi preslin. Nu, prastai ainut ka vidas gezeiras. Daroi, kaigi izreizins jauns, izreizins tavuns, be izreizins padrīvuns an dangun, be izreizins vidai stavidun zentlan, stasti jau ainut ka vida preslē. Nu, preslē sta vida, kai tu jau antrin reizin, nu, turis vaisa Klautlans en automobiliu. Ni pirman. Jā, dabar praveru nepamirstun, ezistan, kai abai preikulijai beisai tai ter senten. Ter pirman reizenas javansen ainan deiktan preitinen bajorans, bet tai nu jau javansen vilka pēdien, digi preiten. En pakarvies Valinsnas deinan. Tad graudos tai nu net minėjus, ka vidas stven bei deina. Es tan pirman reizen, kad ans tam ezai būtvai. Nevaida. Pernai, stabai pernai? Jo.
Enasanin mes būtai. Digi meni pervadinsi Enzeiman. Enzeiman? Jo, nu biskan. Sta mes būtų bei kavit salos. Nije, nu, anga nije, sta bei metas pagausinis. Kpernai. Vasarin sainums. Mazi būt. Anga digi ragas mensin. Ot stas interesanti. As mes būtų ainut, kui turilai padarytum. Mas būtu esant peisavam, asien reizens stavidens pavisins mazien peisatun sėdai. Kvei. Nu, en deina laiskan stavidens vaisen. Tu turi? Nu, turi. Adra ką, tu neturi? Nies, neturi, aš turi Facebookan. Facebookan es digi turi, bet as turi ten stavidin Facebookan, zentli kaigi antran deina laiskan sen globalikans. Begi tet paglobalikans digi mazingi atmenytunsi as preipaliens, kavidai preipala. Ja, as tai nu atmenimus, tu per gubun sen mantalan, sen paltan. Ja. Stas paganai bei zeima. Per vadinasi bei zeima. Anga nimazili būt vaikai stadigi bei